अहानबदा मरुओइबा पाव बीजेपी एमएलए सिंगी मरक्ता तोखाई ताबा लेते हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहना चीफ मिनिस्टर की फम थादोखिबदगी बीजेपी पार्टी की लुचिंगबा हाइबसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ना ओइरे मणिपुर की गवर्नर 𝐋𝐢𝐯𝐬 लमदम असिदा लोने यादना नत्रगा लुट तौखिबा खुलाई पाइदुना लेरिबा सिंगदा नुमित तरेनिगी मनुंगदा सरेंडर तौरकनबा खंगनख्रे टेक्नोपल की मची अमदी मोरे यावना तोंगान मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगना थीब होमबगी थबक चथबदा यामलबा खुत्सु खुलाई कया फगत पंगमख्रे नॉर्थ विंडोना संदोक सरिबा नुमिदांगी पाव मिंग ताबिरिबा सिंगबु ꯆꯟꯃꯥꯏꯕꯝꯅ खुरुमजरी हौजिक पाव संदोकना पीजरी बीजेपी एमएलए सिंगी मरक्ता तोखाई ताबा लेते हानगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहना चीफ मिनिस्टर की फम थादोखिबदगी बीजेपी पार्टी की लुचिंगबा हाइबसी बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ओइरे मरम असिना बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी की एमएलए सिंह असी अमुक्ता पुनसिन्नबा ngamdana लाखिबदु अमुक्ता पुन्ना फमिन्नदुना अनौबा बीजेपी की लेंगाक अमा स्टेट असिदा सेमनबा होटननबगी वारी सानबा हौरे हैना हानगी मिनिस्टर अमदी सिंगजमै एसी की एमएलए युमनाम खेमचाना ngasi फोंगदोक्रे ngasi निटाई पात चुथेक्ता लेबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के ऑफिस ता लाक्टुना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट अधिकारी मयम सरदागा उनरुरबा तुंगदा पाउमी सिंगदा वाफम असी फोंगदोक्लंबनी ngasi नुंगथल बीजेपी की प्रेसिडेंट का उनबादु दलंगतवाल एसी की एमएलए कराम श्याम लमलाई एसी की एमएलए खोंगमताबम इबोमचा अमदी ह्यांगलम एसी की एमएलए डॉक्टर युमनाम राधेश्याम यावना एमएलए मरीना सरुयाके मिफम अदुगी मतंगदा मखाताना एमएलए युमनाम खेमजाना फोंगदोखिबदा बीजेपी की एमएलए सिंग अमत्ता ओइना हौजिकसु लेरी लिंगजल मानदबा लेते तोंगाना केम तौबा लेते हाकी पाउमी सिंगना मखाताना रीजनल पार्टी अमा सेमबगी ओइथोकपा लेब्रा हाइना हंगबदा रीजनल पार्टी अमा सेमबा हाइबसी ओइथोकपा याबा पोट नते खलंबा लेरबसु मदु मंगदा मंगरा तानबगुम थोकनी हाइना एमएलए युमनाम खेमचाना पाखुम पीकी बीजेपी की एमएलए सिंह असी अमत्ता ओइना फमिन्नरगा मतौ करमना अनौबा लेंगाक अमा अथुबदा सेमसिगे हाइबगी खोंथांग अमा यादपा हौरकपनी अनौबा लेंगाक अमा सेमलकपदा अनौबा चीफ मिनिस्टर अमा सिंगद्रा हाइना हंगबा अमगी पाखुमदा मदुदी बीजेपी के सेंट्रल लीडर सिंगना लेप्चरसनु हाइना युमनाम खेमचाना फोंदोकलमकी हानगी अखोगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौगिबदगी अखोई एमएलए सिंसी अमुक्ता पुन्ना हंगदि हानदी अखोगी लीडर लेजिस्लेचर लेंगिददी एनी इश्यूज ऑफ फमगा पुन्ना खन्नमिनबनी बट रिजाइन तौगिबदगी अखोगी लीडरशिप प्रेसिडेंट ओइरे अदुना अखोई मयामसी अमुक्ता पुन्ना कौरगा फमिननबा हाइबनी सो अथु मतमदे पानी अदो अखोइसु खबर पाबदा ताय अदो मगदे लेते तोंगान गेम तौई खबर दाई साउंड खितंग अतोप रीजनल पार्टी में फॉर्म तौबो दुदी पोथोप याम पोदते कना अतो अखोई ताबदा लेते कना को खलम यावरगदि मदु कोई मंगदा मंगला तानुदा कोई पुन्ना फमिनरनी पुन्ना फमिनरगांदा कमाई तौसी के लुसी अदि सरकार अमा नंगा कमाई सेमसिगेगी मरी साना मणिपुर की गवर्नर 𝐋𝐢𝐯𝐬 लमदम असिदा लोने यादना नत्रगा लुट तौकिबा खुलाई पाइदुना लेरिबा सिंगदा नुमित तरेनिगी मनुंगदा सरेंडर तौरकनबा खंगनख्रे गवर्नर ना मखा ताना हारिबा नुमित तरेनी असिगी मनुंगदा सरेंडर तौरकपा सिंगदी एक्शन लोखतलोय अदुम ओइनमक नुमित तरेनिगी मतुंगदा खुलाइगा कोनना फारबदी अकनबा एक्शन लोखतकनी हरि मरम अदुना चिंग अमदी तंपाकी मफम सिंगदा लो काइना पारिबा खुलाई अमदी मरु सिंह मनाक नकपा पुलिस स्टेशन आउटपोस्ट नत्रगा सिक्योरिटी फोर्स सिंगी कैम्पटा सिननबा खंगलकली हारिबा खोंगथांग असी लमदम असिदा इंग तप्पा पुरकनबनी हाइरी हेन अकुपा मरोल की दमाक पुलिस की कंट्रोल रूम की मोबाइल नंबर 9485280419 दा कांटेक्ट तौबा यागनी हाइना DIPR की डायरेक्टर उत्तमना गवर्नर की मिंगदा थोकिबा चेरोल अदुदा हाइरी
टेक्नोपॉल मची अमदी मोरे यावना तोंगान-तोंगानबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्ससिंगना थीब हुमगी थबक चथबदा यामलबा खुसुकुलाय क्या फकट मंगमख्रे ngarang टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मची पुलिस स्टेशन कोलिबा SL जोंगमदगी सिक्योरिटी फोर्सना इम्प्रोवाइज मोटर अहुम मस्केट राइफल्स अनि अकैबा मैगजीन अमा स्पॉटर स्कोफ अमा बाइनोकुलर अनि मोनोकुलर अमा हेलमेट अमा बुलेट प्रूफ जैकेट मंगा लोइना राइफल यानबा मरी सिंह फंगबंगम की अतोपा थीवा होंबगी थबक अमदना टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट की मोरे पुलिस न कोनबा माउजांग खुलदगी AK-56 राइफल अमा मैगजीन का कोनना 9mm की पिस्टल अनि 40mm की लैथोट नोंगमे अमा चाइनीज हैंड ग्रेनेड अनि अतोपा ग्रेनेड अनि हैंडसेट मंगा चार्जर अहोम हेडफोन मरी यानबा मरी अनि लोनिना केनबो वाइक अमगा फंगले हरी अतोबा थीवा होमगी थबक अमदना थौबाल डिस्ट्रिक्ट के नोंगपोक सेंगमाई पुलिस न कोनबा इरोंग खुलदगी सिक्योरिटी फोर्स ना मैगजीन का कोनना SLR अमा 5.56 की राइफल अमा 𝐋𝐸 हैंड ग्रेनेड अमा मरी चाइनीज हैंड ग्रेनेड अमा 7.62 mm की मरू मंगा टियर स्मोक सेल LR अमा 80 MK1 की ग्रीन स्मोक अनि टियर स्मोक सेल अमा एंटीनागा कोनना बायोफेंग रेडियो सेट अनि 5.56 mm की मैगजीन अनिगा चार्जर अमगसु फंगले हरी Security Force Singna Hoziksu Makatana Lona Tinkraba Lalholov KCP People's War Group Kimyoy Kaya Fakat Paleptri Ngarangsu Security Force na Thobal District Nongpok Sekmai Police Station na Konba Lairongtel Pitradagi KCP People's War Group Kimyoy ani Fakat ki Myoy ani adudi Imphal West District Top Sifai Awang Leka digi Khangebam Nautomba Singh alias Mutpa Jai Kunmanga Amadi Elangbam Boinaw Singh alias Aboy Jai Kuntare ni hari Atopa Amadana Imphal East District Irilbung Police Station na Konba Kongba Khetri Lekai dagi Khetrimayum Vajrazit Singh alias Yangba Jai Kuntra Mapan Koba KCP People's War Group ki Lalhoba ama akampate leiba Nailit Gate Maya dagi Fakat Kray Mak Asisu Miyam dagi Senkai Tumkai Tobada Chawna Chenaba Miyoi ni hari Haukiba Numiki Numidang Pung Nipan Makairom Tarakpa Dwaida Thobal District ki Hairok PS ki Manung Chenba Hairok Kaitel Maning Ward number 1 da leiba Yum ama electric short circuit dagi Haurakpa Maina Chakpadagi Lupa Lak Kunmari Rom ki Oigidaba Mal Jang Singh Tumna Chakre Awaba Taraba Yumbu Adugi Maming Ningtozam Prem Kanta Jai Kunmanga Apokpalei Kidraba Inaubi Kawi Yummai Chakle Haiba Hek Khangna Rakpaga Thobal Fire Service da Pau Pibaga Lunina Lekai Miyam Changduna Mai Kannaba Honaki Thobal Fire Service su Matam Chana Laktuna Mai Kanbagi Thavakta Sarugyaki Miyam Sangduna Mai Kannaba Honaba Aduna Maram Oiraga Yumgi Mathak Thangba Saruk Singh Kanbangam Hauki Adubu Imung da Thamba Upu Kangtol na Jingba Atay Polam Singdi Amatalowa Yadana Maina Chakre Lawi seran dorong ba dagi gari gi yon di paisa silbam alu si punna mana mai cha pro lo punna ma ta mau mata lo Humanity Service Group ama oiriba like-minded group LMG Manipur na lamdam asigi awa ana taraba imung kaya da leptana mating panglapagi sarukama oina Hairok AC gi manung chenba Hairok Bazar maning da leiba Ningthauzam Prem Kanta Singh Yum ngarang numidang pung nipan makai trom tabada electric short circuit tagi haurakba maina chakre haiba pau tabadagi khudaki tengbang oina LMG Manipur na lupa lising nipan mating pangkre yummai haurakpa Matamatuda Yumdami Laitaba Tanjasu Oikiba Matamdani Ngasigi Khongchadada Vice President Jivaleta Songtham Secretary Ozit Sorokaivam Assistant Secretary Surendra Ningomba Assistant Secretary Rameshwar Elangbam Executive Member Birla Salam Amadi Member Zoy Kumar Thokjom Boinaw MAIBAM Nachingba Maruiba Member Kayasu Saryaki
ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯖꯠ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯥꯡꯒꯣꯏ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯖꯤꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯦꯠ ꯑꯋꯥꯟ ꯊꯥ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯃꯗ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯩꯍꯧ ꯂꯥꯡꯄꯣꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯥꯌꯔ ꯑꯦꯛꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯍꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯔꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯀꯅꯥꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯨꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯛꯐꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟꯃꯥꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯜꯕ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯃꯟꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯋꯥꯡ ꯆꯟꯖꯨ ꯇꯔꯥ ꯂꯣꯟꯅꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ All 𝗔𝐞𝐰𝐬 Youth Development Organization ASYDO na 𝐻𝐬 Hospital ꯈꯥꯒꯦꯝꯄꯜꯂꯤ ꯄꯟꯈꯥ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯔꯒ 1 day free eye checkup camp ama 𝗔𝐞𝐰𝐬 Community Hall da mai pakna miyoi 300 henna saru yaduna pangthokre hariba medical camp asida yamna thazadaba maongda masing yamlaba miyoi kaya tholaktuna yamna chawna mai pakhibada ASYDO na thagatpa phongdokpaga loinena matung tarakpada mayam support makha tana tawbiyo haina miyamgi pukning jingsilakli lemna frida mit layeng bagi adugumaba program asi yamna mai pakna hauji phagu aina pangthoi thalada didna makha tana su khoi pangthokigani ngasi mayamna support tarakpadagi ngasi si yamna ikoina thajarudaba mawongda ikoi mit ki layeng basi lagnari 𝗔𝐸 bhungi kasen koyada mareng khundagi karanchi dagi thlaikai dagi dam dagi sumain toraka jaga jaga dagi ikoi gari na pho lakpa yaunari basi mayamgi support dagi ngasi di ikoi ikoina khanjaruba ikoina expect tawriba adagi hianna thoidokna ngasi lakpuna ikoi saida bu support tawbiri aduga 𝐻𝐬 eye hospital bu support tawbiri ngasi aikoina 𝗔𝐸 haiba mafamda kem chathabasida adum laikai mayala operation bidna aikoi yam nuwaina kem chathari adu ngasi aikoina kem chathariba sida aikoina sinjali maramdi laikai ji lai cataract katraga any operation lapanda aikoina ataba mamanda daga free da bolsu tawgi haina khalli aikoina tawri tawsidi hospital site tagi oina BMG wifi browsing dagi ju aikoina mogi su kana bi bai tare ala anoki da orga aikoina hospital site tagi ataba mamanda aikoina moida patient da phanba operation ki jo koi ataba mamanda dum operation tawni sigida 𝗔𝐸 phunda tawni Moirang Police Station gi manung chana leiba Moirang Kiam Leikai Chinggai Lampak Maya dagi ngasi ayuk Security Force ki apunba khutpu amana thiva hombagi thabak chathabada lalhobani chingnaba miyoi 13 fagatpa ngamkhre hari ngasi ayuk pung 5 makhairom tabada Manipur Police Maha Regiment amadi Garwal Rifles ki apunba team aduna mafam aduda thiva hombagi thabak chatharakpa aduda leikai aduda leibi meirababi kaya tholaktuna mi faba yaroi haina thinki adubu tungda Security Force ki kangbu aduna miyoi 13 adu faduna pukhatki haina mafam adudagi fangba pau amana hari nakal amaramda ngasi fagaliba miyoi sing adu lona Thinkraba lalhalof KYKL gi miyoi ngaktani haina police ki pau amana hari miyoi 13 adudi Rohit Elias Chingsang Pasing Leifam Thamna Pokpi Makha Leikai Kongkam Hamlet Elias Thongamba Singh Leifam Sugnu Mamang Leikai Leisangtem Amarjit Elias Nongpok Nganba Singh Leifam Ningthokong Ward number 2 Khwairakpam Bikram Elias Rex Singh Leifam Nacho Ward number 5 Soivam Deepak Singh Leifam Yurembam Maning Leikai Laisham Indrakumar Elias Boy Mayday Leifam Itham Maning Leikai Konthauzam Swarmazit Elias Thouzan Singh Leifam Lamphel Khunau Imphal West Haisnam Prem Mananda Elias Rocky Mayday Leifam Thanga Khunjem Leikai Khundongbam Nimai Singh Leifam Hairok Naurem Amarjit Elias Tanil Singh Leifam Sugnu Awang Leikai Abuzam Rinku Elias Thawai Rakpa Mayday Leifam Sugnu Makha Leikai Moirangtem Inau Elias Robin Singh Leifam Moirang Khunau Khongnang Khong Amadi
Hoksungbam Ibomcha Elias Athoy Elias Pamel Meitei Leifam Losang Khongmei Lekaidagini Makoi Tara Humdoi Mak Party asigi private ranking ngaktani hairi. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO na Mac Language Count Sustainable Haibatim Piduna Malengi Mamalon Bungak Senduna Tamzana Bagi Pausal Piduna Lakliba February Tang Kunmathoina Lakpada Ethno Heritage Council Herikon na Yaifa Pausal Pirakli Secretary General Ethno Heritage Council Herikon A Ananna Thadropa Cherol Amada Linguistic Amadi Cultural Diversity ga loinena multilingualism bungak senba amadi saukat hanba haibasi malemgi miyam punna yanraba wafam amani aikoigi imalon bungak saba amadi saukat hanba haibasi yelhomi aikoigi fangfam thokpa human right amani imalon bu manghanaba honarakliba khudingmak aikoigi yelhomi aikoigi human right bu khongoi nabani maramasina International Mother Language Day gi thoramna yelho furup singi mama lon sing amadi Mutsil laklaba lon singbu kannabagi thaurang kaya paikhatnaba pausal piri aikoigi saktam di isana kanjagadabani kana amatana kanbigadaba natte maramasina Mitei lon bu imalon oizariba aikoi pumnamakna imalon asibu kannaba amadi malemgi thakta saukhatnaba honabada International Mother Language Day lakpada anoba ahenba achetpa firef loduna manglomda changsilasi haina phongdorakli Ukraine ki President Volodymyr Zelensky bu power loina supai paisinba tongningbada toba dictator amani haina US ki President Donald Trump na haikre masiga loina Zelensky na athuba matamda lan toktuna mahausa gi fibamda puraknaba honagadabani natrabadi mahak maramdam Mangba yabagi fibam oirakani haina Donald Trump na Jackson wa thamkre US ki President oirakpa tha ama fazilakadawraba matamda Russia amadi Ukraine anigi marakta soknariba lan asida Ukraine Russia gi mayokta henba thavak sangsiloidabani hari Manipur Cricket Association na sinduna team taramathoina saruk yarga haukiba January 10 dagi hauduna Sataragliba Mapan Suba MNCAW Prala Amadi W Ramananda Ilet Tournament ki ngasi Larenjam Public Ground Sanakiba match da Cyclone Thangwiban na draw Kwakwatel bu wicket ahum na maitiba pikre match asida draw na ahanba innings bat pairaga over kuntra nipan ga ball amada wicket loina turaga run chama kuntra mathoi loduna target run chama kuntra ni thoi thamkibada Cyclone na ani suba innings bat paijuna over kuntra humdega ball mari da wicket nipan tuduna Target run chama kuntrani thoi loduna match asi mai pakre match asi mai pakraba Cyclone gi Sanaroi L Santos na man of the match ki title loki chatharagliba tournament asige hayeng match leiroi Manipur Veteran Cricket Association sinduna team tara amapanna saruk yaraga langthabal public ground chatharagliba tarani thoi suba T20 Manipur Veteran Cricket Tournament ki ngasi sanakiba match da REYS Nagamapal na SNC Sangai Pro bumai tiba bikre match asida REYS na ahanba innings bat paraga innings ke apiba over kun loibada wicket taruk turaga run chama marifu humdoi laukibada SNC na anisuba innings ke bat over kun loibada wicket mari turaga run chama kuntra lauraga match asi maitiki match asi mai pakraba REYS ki sanaroi chingkhai nganba na man of the match ki title loki tournament asigi ngasi sanakiba match samadana KCC kongbana champion khagempali bu maitiba biki match asida champion na ahanba innings bat paijuna innings ki apiba over ani loibada wicket mari turaga run chama kuntra humdoi laukibada KCC na ani suba innings bat paijuna over tarama panga ball ani da wicket taret turaga run chama kuntra taret loduna match asi mai paki chatharagliba tournament asige hayengi match oina ESU wangkhayamadi NAPSA kha Imphal ga sanaragani atopa match da LCC lamsang amadi LCCC lilongna sanaragani Arabida Maraba Pau Amon Pisari VCP MLA Singi Marakta Tokai Taba Lady Hanagi Chief Minister N Biren Singna Chief Minister gi Fam Thado Kibadagi VCP Party ki Luchingba Haibasi VCP Manipur Pradesh ki President na Oire
Manipur ki Governor 𝐂𝐗𝐲𝐿 lamdam asida lona yadana natraga lut tawkiba khulai paiduna leiriba singda numit taregi manungda surrender tawraknaba khanghankre. Technopol gi machi amadi more yauna tongan mamafam singda security force singna thiba humbagi thabak jathabada yamlaba khusu khulai kya fakat bangamkre. Norris Windona Sandok Sari Panimidangi Pau Matang sa Daloy Sari, Ming Tabiriba Singbu Amuka Hanna 𝐶𝐫𝐵𝐸 na Kurumjari. Karigumba nahak USA, UK amadi European countries singda study tawbagi khudong chaba ama piragadi madu miraigadra. Lairik tamna sel tanbagi khudong chaba ama phangagani hairagadi kadi khangani. Achangba sel pumnamak adu scholarship natraga study loan gi khuthangda fully funded tawgani hairagadi khudong chaba si manghangadra. Loinana Germany da 3 years program singda lairik tamna thagi oina lupa lising humbu Smart Coaching Center SCC gi Maikai degi parents singi mafamda yamna nungairaba paujel ama puduna lakchari madudi lakliba January gi tarik 9 2025 ta Smart Coaching Center na maru oina class 9 amasung 10 gi first foundation course achauba kudongchaba kayaga loinana suksoi soidana hauzaragani maramasina akupa marol gi damak pizariba number 8974040081 da pau faubirau mafamna hata mana ingkol opposite public hospital Smart Coaching Center gi mafamda leiriba kudong chaba khradang makhada pizari boarding gi kudong chaba leigani boarding da leiba angang sing namas compulsory oigani kudong chaba si mama mapa oiba singna suksoi soidana lobiu Civil Service Exam G NEET natraga atopa competitive exam gi preparation taunaba Imphal manungda mafam chaba thiriba students singidamak leizare Y Academic Career Institute hata separate boys and girls ki well maintain tauraba hostel amadi 24-hour lerik paba yaraba library ki kudong chaba su pizari online class yaw singidamak su free wifi gi kudong chaba lobiba yagani Institute asiki kitchen na hosteler singidama week amada 3 times meet amadi matamatam gi oiba fresh vegetable na chingba serve tauri loinana 2016 dagi education to employment haiba team na main service oiduna lakliba institution asina tongan ba mahiroi kya bu free career counseling session gi kudong chabasu pidana lakli amadi chang naina sakanglaba well experience oiraba mentor singna hosteler amadi library da lirik pariba mahiroi singa interaction program sinduna thawat piduna mahiroi singda hena hotnani bugi asasu Y Academic Career Institute na panganduna lakli mahiroi singi damak pizariba kudong chabu singa silobiu limited seat oigani nasimak Y Academic Career Institute above Aryan Departmental Store near Ichel Express Building Hata Imphal East Manipur da upna kananina biu pizariba contact number 9612383793 natraga 7085972311 sida direct call to biduna hena kupamalon khangbiba yagani Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.
Hafiz Hata Minuthongda Leiba Tami Infotech Sales and Servicing Center Hairiba Center Asidagi Kudong Saba Sing Asi Lobiho Kudong Saba Sing Adudi laptop, desktop, printers, accessories, CCTV cameras, alarm system, intercom system, product sales, installation, maintenance, network and repairing Hairiba Sing Asigi Kudong Saba Sing Asi Pangbigani Akupa Marog Idamal 8787378886 natraga 7899080602 hairiba number sing asidagi contact tobiba yagani Dummy Infotech Sales and Servicing Center Bijariba Kudong Saba Sing Haibani laptop, desktop, printers, accessory, CCTV cameras, alarm system, intercom system, product sales, installation, maintenance, networking and repairing Hairiba Sing Asigi Kudong Saba Sing Asigi Bijariba item Sing Asi matam-matamgi matung ina matamga chunaraba mongda miyamda ahongba mamalda affordable price da miyamda Kudong Saba Sing adu bijagani